Waramutse neza ikaze muri amakuru aramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye ngo haye ikaze banza ukore subscribe niba utarabikora kandaho ukore like share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment ikaze. Aya makuru tuyatangira mbabwira ko umujyanama w'ubuzima akurikiranyweho gusambanya umwana amushukishije amafaranga 500. Ni ku kinyamakuru igihe.com bavuga ko umugabo w'imyaka 46 y'amavuko wo mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana akamushukisha amafaranga 500 ngo aceceke. Byabereye mu mudugudu wa Kajuniro mu kagari ka Kigarama mu murenge wa Kanjongo ku itariki ya 9 Nyakanga 2026. Saa 4 za mu gitondo nibwo ku bufatanye na polisi y'u Rwanda ikorera kuri sitasiyo ya Kanjongo daso urubyiruko rw'abakorabushake inzego z'ibanze n'abaturage hafashwe uyu mugabo usanzwe ari umujyanama w'ubuzima mu mudugudu. Ni nyuma yaho uwo mugabo bikekwa ko saa 9 z'umugoroba yari yaraye ahuye n'umwana w'umukobwa w'imyaka 13 wari uvuye ku isantere y'ubucuruzi akamusambanya arangiza akamuha 500 ngo ntabivuge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongo Kimana Kanyogote Juvenal yabwiye ikinyamakuru igihe ko uwo mwana yahise ataha bibwira iwabo n'umuyobozi w'umudugudu. Ababyeyi bahita bamujyana kuri Sange One Stop Center mu bitaro bya Kibogora ahabwa ubutabazi bw'ibanze. Gitifu Kimana yasabye abana kwirinda kugenda bonyine kandi ntibakire ibyo bahawe byose kandi abakuru bakareka gushukisha abana amafaranga. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'133 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryahinduwe n'itegeko ryo ku ya 4 tariki ya 12/2023 aho uwagihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Icyakora igihano kiba igifungo cya burundu iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 cyangwa iyo byamuteye indwara idakira cyangwa ubumuga cyangwa se iyo icyo cyaha cyakurikiwe no kubana nk'umugabo n'umugore. Tukiri kuri iki kinyamakuru, Ashton Hall yahaye Kagarara imodoka ya miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Enoch Uwizeye uzwi nka Kagarara yahawe imodoka yo mu bwoko bwa Kia Sorento n'igishoro cyarenga miliyoni 7 n'igice. N'umunyamerika Ashton Hall wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera gukora siporo zidasanzwe by'umwihariko kwiruka. Ibyo byabaye ubwo Ashton Hall, Indian Ashton Hall ndetse na Ashton Small uzwi nka Kagarara bazengurukaga ibice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali kuri iyi tariki ku itariki ya 10 Nyakanga 2026 mu bikorwa bya Ashton Hall byo kuzenguruka Afrika. Ni ibikorwa bakoze guhera mu gitondo cyo ku ya 10 Nyakanga 2026 aho uyu munyamerika na Kagarara wahawe izina rya Ashton Small na Indian Ashton basuye BK Arena bakinana nabo bahasanze umukino wa basketball. Aho kandi niho bahuriye na Iradukunda Wilson wamamaye nka Rutambi ku mbuga nkoranyambaga watanze ikizamini cyo guhangana nawe bagakurura moto ebyiri ziri kugenda. Ibyo Ashton Hall yashoboye ariko Indian Ashton Hall biramunanira. Ni mu gihe Ashton Small uzwi nka Kagarara we yatsinze Rutambi mu gukora pompage yongera gushimangira ko ari umwami w'iyi siporo. Bavuye kuri BK Arena bakomereza muri Stade Amahoro bahava bajya muri Zaria Court aho bahuriye na Mudahigwa Emmanuel uzwi ku izina rya Fils kuri bakaba yariyise Ashton Big. Bahavuye berekeza muri Kigali Universe ari naho batunguriye Kagarara bamuha imodoka na sheke y'ibihumbi 5 by'idolari. Ni ibintu byatunguye cyane Kagarara cyane ndetse agaragaza amarangamutima. Ahantu hose uyu Ashton Hall yagiye yajyanye na Kagarara dore ko ubwo yageraga i Kigali yavuze ko Kagarara hari we watumye amenya u Rwanda. Ku 16 Kamena 2026 nibwo Ashton Small yasangije amukurikira amashusho atumiramo Ashton Hall gusura u Rwanda no kwibonera impano zidasanzwe z'abanyarwanda bafite ubumuga. Kuva icyo gihe izina rya Ashton Small ryatangiye kwamamara cyane ku mbuga nkoranyambaga aho kuri ubu abarirwa mu banyarwanda bafite umubare munini w'abamukurikira kuri Instagram kubera ko barenze ibihumbi 300. Dukomereze ku kinyamakuru umuseke.com. Imodoka y'ibitaro yagonze umusore w'imyaka 19. Ni mu karere ka Kamonyi imbangukira gutabara ibitaro bya Remera Rukoma yagonze umusore w'imyaka 19 y'amavuko ahita yitaba Imana. Impanuka y'imodoka itwara abarwayi yabereye mu mudugudu wa Kamayinja mu kagari ka Karengera umurenge wa Musambira. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye umuseke ko uriya musore witwa Mugisha Nelson yari hafi y'umuhanda imbangukira gutabara yarijyanye umurwayi ku bitaro bya Remera Rukoma iramugonga yitaba Imana.
CIP Hassan avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya polisi ku Kacyiru kugira ngo usuzumwe, naho umushoferi wari utwaye ambulance afungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Musambira. Polisi irihanganisha umuryango wa Mugisha Nelson igasaba abakoresha umuhanda kubahiriza gahunda ya turindane tugereyo amahoro, bakamenya ko umuhanda ukoreshwa n'abatwara ibinyabiziga harimo abatwara imodoka, moto, amagare ndetse n'abanyamaguru. Mu yandi makuru nuko PAC yananiwe kumva iby'intebe za miliyoni 11 zashaje nyuma y'amezi 7. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta PAC bagaragaje ko bitumvikana uburyo ikigo gishinzwe kugura no gukwirakwiza imiti n'ibikoresho byo kwa muganga mu Rwanda cyaguze intebe za miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma y'amezi 7 zigahita zigira ibibazo byatumye zidakoreshwa. Ni ikibazo kigaragara muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye muri Kamena 2025. Iyi raporo igaragaramo intebe zaguzwe arenga miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko nyuma y'amezi 7 zihita zangirika. Umuyobozi ukuriye ishami rishinzwe kugura imiti muri iki kigo Ndekezi Ignace ubwo bisobanuraga ku makosa yagaragaye muri raporo, yavuze ko isoko ryakozwe nk'ibisanzwe ndetse n'intebe zakirwa bigaragara ko ari nzima, ariko nyuma ziza kugaragaza ibibazo. Ati hari itsinda rigenewe kwakira ibikoresho naryo risuzuma uko intebe zimeze, risanga zimeze neza turazakira, ariko nyuma yaho ziri gukoreshwa nibwo zaje kugaragaza ibibazo zari zifite. Kubera icyo kibazo rero intebe ntabwo twari kuzireba gusa, twavuganye na rwiyemezamirimo tumwereka intebe yatuzaniye. Vice Perezida wa PAC murumuna wabo Cecilia yavuze ko ari igihombo nubwo biyemeje ko bitazongera. Depite w'Umuremyi Marie Claire yagaragaje ko atumva ukuntu abantu bagura intebe zigasaza zitamazwe n'umwaka. Iki kigo cyagaragaje ko zari zikeneye gukoreshwa, nyamara rwiyemezamirimo atari gusubiza vuba ngo azikoreshe, bituma banzura kuzikoreshereza. Umuyobozi mukuru wungirije w'iki kigo yavuze ko intebe zari nzima, ariko ikibazo kiba ku mapine yazo. Twerekeje mu bijyanye n'imyidagaduro, Rayon Day ntikibereye kuri Stade Amahoro. Rayon Sport yatangaje ko ibirori by'umunsi w'igikundiro uzwi nka Rayon Day byakuwe kuri Stade Amahoro byimurirwa kuri Kigali Pele Stadium ku itariki ya 18 Nyakanga 2026. Mbere y'uko hatangira umwaka w'imikino 2026-2027, Rayon Sport yateguye umunsi udasanzwe izerekaniraho abakinnyi bayo, abatoza ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bazakorana. Mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 10 Nyakanga nibwo ikipe yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo imenyesha abafana impinduka kuri uyu munsi. Yagize iti ubuyobozi bwa Rayon Sport FC buramenyesha abakunzi bayo, abafatanyabikorwa n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ko habayeho impinduka ku kibuga kizaberaho ibirori ngarukamwaka bya Rayon Day biteganijwe kuba ku itariki ya 18 Nyakanga 2026. Ibi birori byari biteganijwe kubera kuri Stade Amahoro byimuriwe kuri Pele Stadium kuri Kigali Pele Stadium. Amasaha, gahunda n'ibirori byateganijwe bikomeje nk'uko byari biri. Kuri uyu munsi wo guhuza abayobozi, abakinnyi n'abafana nibwo hazamurikwa ku mugaragaro umwambaro mushya Gikundiro izakoresha mu mwaka utaha. Kuri uyu munsi hateganijwe kandi umukino wa gicuti uzahuza Gikundiro na Gor Mahia yo muri Kenya, n'umukino uzafasha amakipe yombi kwitegura imikino ya Sekafa Kagame Cup 2026 izabera i Kigali. Rayon Sport kandi iri kwitegura gukina CAF Confederation Cup n'andi marushanwa y'imbere mu gihugu arimo na BK Pro League. Aho ni ku kinyamakuru igihe.com. Naho ikipe y'igihugu ya Espagne yakomeje kwandika amateka yo kuba ikipe ya kabiri i Burayi imaze imikino myinshi idatsindwa nyuma yo gusezera Ububirigi muri 1/4 cy'igikombe cy'isi, gasanga Ubufaransa muri 1/2. Mu ijoro ryo kuwa gatanu ku itariki ya 10 Nyakanga 2026 nibwo hakomeje imikino y'igikombe cy'isi, aho Espagne yari yahuye n'Ububirigi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi kuva mu mwaka wa 1958 habonetse ikipe ibanza abakinnyi babiri mu kibuga bari munsi y'imyaka 20. Abo ni Lamine Yamal ndetse na Paul Kubasi bakinira Espagne. Byaherukaga gukorwa na Brazil ubwo yatsindaga ku gitego cya Pele wari ufite imyaka 17. Kuri uyu munsi Fabian Ruiz yafunguye amazamu, ariko igitego cyishyurwa na Charles de Ketelaere
w'Ububirigi. Iki cyabaye igitego cya mbere Espagne yinjijwe muri iki gikombe cy'isi cya 2026. Uyu mukino wasize Pedro Porro wa Espagne abaye umukinnyi wa gatatu ukina mu bwugarizi uramye uburyo bwinshi bw'igitego, aho amaze kurema 9, hagakurikira Achraf Hakimi waremye 17 na Nuno Mendes waremye 11. Gutsinda uyu mukino byatumye Espagne yuzuza imikino 36 idatsindwa, ikaba ikipe ya kabiri y'Iburayi yabikoze, dore ko iri inyuma y'Ubutaliyani ifite imikino 37. Ni mu gihe Luis de la Fuente uyitoza yabaye umutoza wa mbere umaze imikino myinshi adatsindwa, aho amaze gutsinda 12 akanganya umwe. Mu mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi cya 2026 Espagne izahura n'Ubufaransa, umukino uzakinwa kuwa kabiri saa 3 z'ijoro. Ntabwo tuwasoza tuterekeje mu biri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Abanduye indwara ya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kuba bakubye 4 abatangajwe nk'uko bivugwa na OMS. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ryatangaje ko icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa Bundibugyo cyugarije uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite ubukana bwinshi kurusha ubugaragara. Minisiteri y'ubuzima yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishingiye ku bisubizo biva mu bipimo bya laboratoire buri munsi yatangaje ko kugeza tariki ya 8 Nyakanga uyu mwaka abantu 1792 biganjemo mu ntara ya Ituri aribo bari bamaze kwandura, barimo 625 bapfuye. Umuyobozi mukuru wa OMS ushinzwe kurwanya ibibazo byihutirwa birimo ibyorezo Dr. Chikwe yatangaje ko abarwayi bashya bagera kuri 80% bo mu mujyi wa Bunia muri Ituri bavuga ko batazi aho bakuye ubwandu, byerekana ko hari abarwaye batari mu bitaro. Yagaragaje kandi ko igihangayikishije cyane ari uko Bunia ari ryo zingiro ry'iki cyorezo, cyakora ko mu bice birimo abarwayi bake nka Kivu y'Amajyaruguru bashoboye kumenya ababanduje. Isesengura rya OMS rishingiye ku bipimo byafashwe n'uburyo iki cyorezo cyakwirakwiye kuva cyatangazwa bwa mbere tariki ya 15 Gicurasi, rigaragaza kandi ko umubare w'abanduye ushobora kuba ukubye utangazwa inshuro ziri hagati y'ebyiri n'enye. Ebola yamaze kugera no mu zindi ntara zirimo Chopo na Hotwele, gusa abo byatangajwe ko babonetsemo ni 3, barimo 2 batorotse cyangwa batorokeshejwe ubwo bari mu kigo nderabuzima cya Niania muri Ituri. Kubera ko Ebola tica cyane ugereranije n'ubundi bwoko, abaturage benshi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibayitinya. OMS kandi kagaragaza ko ariyo mpamvu imiryango myinshi ifata icyemezo cyo kwirwariza abarwayi no kubajyana mu mavuriro. Ikibazo cy'abapfira mu ngo nacyo kirahangayikishije cyane. Isesengura ryakozwe ku bantu 400 ba mbere bishwe na Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagaragaje ko 70% byabo batapfiriye mu mavuriro. Abafite inshingano yo gukurikirana abanduye baracyari bake cyane. Ibyo byatumye kandi muri iki cyumweru leta ya Kongo itangira guhugura abantu 21,000 bazajya basura abaturage umuryango ku wundi bashakisha abakekwaho ubwandu kandi banabashishikariza kujya kwivuza. Ayo namwe mu makuru aramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Ese wakoze subscribe? Niba utarayikora kandaho kore subscribe, kore like, share ndetse utanga n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Reka nsoreza aha dusubire mu masaha ari imbere.